Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA Kamairang constituency uba met ba lengdo uba deiru hagaju kapor u lampang gayeng dorbar tau an gajela haga lai pau tarik uno pra arjar arpuar ula penhap perdaya ke jingilak kai football final bala penyai daga Maukara Social and Cultural Sports Club habaya shimenta haga ni kesengi kum kongsan uba met ba ula no senyang lai pau hajar tengkaya keseng samla shnong bat sanlak tengkaya ke Maukara Christian Secondary School. Hagani kejingilak kai final, ka Mauplay Sports Club kalayora eka nam job, daga ba penlim ya ka Riken Sports Club da Argo Lagaway, bat dagani kejing job ka Mauplay kalayok pediang ya ka song pisa ka ba Laipo hajar tengka, kat ba ka Riken ka ba Wan Baar, kalayok pediang ya ka song pisa ka ba Arpo hajar tengka. Mentang ngira sudah ya kikam kepada nak jong galiak ke jong kasnong, ha kepada banpli ya ke office kikam jong kada basnong Maukara kasnong Maukara kalau kau ini kasnong kibahaya ha, ha kini kedong ketain berok kau, subur kikam kijam kidawa ya kajing dan ya ki development kibaper jong kasnong ke jong pi berok kau, dia kini kepor kalau kau jadi kibasmukumen. Ba ngayo bandan dekat bati hakat jong kesnong bat kunjuru bat kikun samla bat borbor bat kikun samla kikot sumhai ngaya ke bangan dan dekat bati kalau gege ke ba apen pen seluruh yang ngaya ke bang ade ban pentikina ba ngade bandan dekat bati haki wakum kini ki program ki balong ki program ki bakente ki para kun samla jong pi jong kali kadong katan om ni tang jong kasnong Maukara ikumjo di nilai yang tu ya ke memorandum kepada ai nak kalian jong kisang samla kawai kedai ya kawai school kawai pat kedai nak kebenta jong ke sub center berkentiu sya ke PHC kawai pada kemaran snong berkawai pat ke kalentina nomsa sawar mausal bat kum tata ten sekiwi-kiwi ki kam kiba lapan suruhang ni. Yang mentahi ngasuku aban keren nak kebasyai. Kani kami memandang kopi ay mentasi kanong kami memandang kaba lakam sitom nak kena jongai ya kabangan bu ya keno kejing kulal ni kejing perpau nak kena jongai. Nre ngaku abangan pentikinahang ni. Bana kena jongai ngam simla ino ipi kumkasnong. Hakikam kiba per iba pipi juga kendo nagapo sa kapo. Ti nagatagadaw na sumanong ba kajing danrukat ke jonga ba pipi kasnong nagapo sa kapo. Kala plila plinti ya ginong song jong kasnong Maukara pulun barokwe ba kinyo ya ki development ki prepare ki pipi kasnong kamtam nagaleng sodar benne ula jer kapeng ya ki baro ki bakilayo apo kasnong jong pi. Na kuat bangan pawang ni kapten nak betang ikut samla agak beribat kemandan kalau ke bang apa ikut kemandan hang ni ke melalong ban penhe isu dah kumui nama kajaka kam syasuk ban mentan ngada kelino sodar bidang don jaka sawai dah kumui pada mau ke ban kamhe kataru imat kam pada dia ke jaka ke babiang ke ban pura ke ban dilaban sena ni nagaleng jong nga suku aban perpau baku bang judon nakal bapi kini kilong kimat kiba nindang ya telun ban beteng banyak taya kikam nagawe kapor syagawe kapor namar ba kani katem jong kejinglong amale jong kala poi syaka
jingdap ya kesan snem jong kani kesnem aja kapra ro arzal pulai ba setang kendiat lesi lang ala banong termakisi lane sita yo utam niu i kumakan donno kejing permela ya kejing kun ya ke election ya ke tarik jong ke election de kamlong syo ka ba ya ka ba nganbu ya ka dongo kejing kular manang penwat iki skim lane kilat ke bapel naga bantagi di John Kam Jopi ndai nganang budin aki por ki banuan bat ka pat ka bangala manong ha ka por kalong bangala tip akabade bat ka ni school ke Jopi ni gawai na ki mat ki badan ha ka ni memorandum pagata ka de nagabanta ka extension ya ka school building jo ka Maukara Christian Secondary School di ha ka ni ka por da ka basukumen ngakwa ban penpau bat ya tu ipi bang alawanra ia kena ke work order ke basanlak tengka naga benta ke extension jong ke school building jong ke Maukara Christian Secondary School te ia ke ba ngan IT house order ha kena ke pol te ngan skem ba kena ke jiwan jong amtasi kamdei bangasuan teli ndai ngawanra berkat bat sibenta naki gimat ke bapi pula penpau hakari kan memandang. Barkum juru mendai tanah batang senong. Mengaku alu bantu pawang ni bangan senok senyang lepo ajar teka. Ia ke Maukara Sports Social and Cultural Club. Hakabadi bat kijeng kentil ia kipara kun samla jong ka senong ke jong pi bat jong mani ke dong ke tahan pura kowe.